प्रेम मेरी आँखों में है, प्रेम मेरी सांसों में है, प्रेम मेरे होठों पे है, प्रेम मेरी बातों में है। बड़ी 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 रे बड़ी, प्रेम दीवानी बड़ी, बड़ी 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 रे बड़ी, प्रेम दीवानी बड़ी। अब क्या करे दिल दीवाना है, अब क्या करे दिल दीवाना। लगी 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 रे लगी, प्रेम की धुन ये लगी, लगी 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 रे लगी, प्रेम की धुन ये लगी। अब क्या करे दिल दीवाना है, अब क्या करे दिल दीवाना। प्रेम मेरी आँखों में है, प्रेम मेरी सांसों में है। Là, Tilounet a parlé avec Rach. Qu'on est Rach avec Tilounet, ça aussi des bons partenaires, des bons amis, parce que nous avons le rôle ensemble, nous avons terminé ensemble, nous avons style de jouer des amis, des bons partenaires. On a la Rach a parlé avec monsieur, l'a expliqué le problème, parce que nous connaissons Rach qui ont Kassika qui n'a fait le problème, je retourne Kassika dans fait monsieur, parce que Kassika dit le rien, monsieur, ben c'est là et ça. Rach a expliqué Tilounet. On y a là Tilounet a parlé avec monsieur même côté ya et Rach tout profiter de monsieur yon partenaire yo il MS tout livre les avec on y a les Rach les Tilounet demandé qui est ça on y a monsieur commencer parler dit mais qui est les me veut dire comme ça monsieur il va connaître est-ce que c'est un humain ou bien est-ce que c'est un esprit parce que puis jamais essayé mais c'est pas rien sur lui c'est un sachet noir qui soumet chaque jour nèg yo parler ah oui ça nèg yo fin parler MS, kajian nama saja sasu, bisa kerja. Kapatalan gelado sih deh. c'est que ça trop fort pour pas ka faire un pas ka dire parce que vous sachez ça c'est radio radio météo là radio ça on pas ka météo c'est ça radio parce que par exemple monde c'est ça comme radio sachez ça bien petit que pas ka partager la personne partager la voix pas bien beaucoup vous avez Isso que isso mesmo. Você foi agora? parler dans ça bon qui plan petit chiffre là gagné qui fait la pose MS toute question ça qui plan monsieur ça dans tête monsieur même